Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu Marasam news kadai rensa Zeme ko na pumangai dale. United Kingdom government na danai kzin ke ze squeeze sumage saze punuina Ukraine kadai hange rei knet za rei merorame anti tank missile kuhumena lim hangze rei gri divrame pokpa morona tense da buibe rei merorame Ukraine spy hange Russia spy dong gize punui kadai ngumlu rahang pegulei za sale. United Kingdom kadai gu Defense Secretary Ben Wallace ne UK gu kasa karang me wang rose sam ka ki beki House of Command ge rangze United Kingdom ne anti tank missile kuhumena limhangze regri divre me pokpa marone ten shad bui be remro sanker high stroke kroming Ukraine kadai hang pet ku de lei zai remro ibre me kuhumena limhangze kap wang be pokpa maro kam sia do be remro long range javelin missile nai surface to air missile du Ukraine kadai hange pegu de lei salai Aize anui hai manana chiga dobule NASA go satellite National Aeronautics na Space Administration kadai pre pemik madai machi ki me mina tinghu nai kadai kake kanru be piro rate me bogo satellite hezemenana katlobe tinghu ge gi diver mata ge kaibe satellite na kapkai be Ukraine kadai muibe tingmui ge kapkai be delei aize kada be kadai tingmui ge bozbam be na ko ge Russia na Ukraine kadai sutse rengi za ze langkru madai si changze guhumena limhang ze pokpemro misonga kapwang heki hubeza electric rame kam se lubsang Ukraine kde mui kham de leize NASA go satellite na sale Central Board of Secondary Education CBSE ne lesiki kre na lesiki kre ko nagu Term-2 final exam high school living certificate examination na all India senior school certificate examination lesiki kre na lesiki kre ko nadu machira kap debe that's it pating pi lesina mahange sandu ga de leizai lesiki kre na lesiki kre ko nagu term 1 machira kap debe results mati makke pipet ku de leize CBSE ne sale zai Central Board of Secondary Education na saz term 2 lesiki kre hex SLC high school living certificate na lesiki kre ko na AISSCE all India senior school certificate examinations gram ke zin ka stroke ne exam lesina medu machira ka pedebe exam tha chug leizai penugu papers objective na subjective type question machi neighbor nebera medu bamgu leiza sale Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne zinai ke zin ke use cricket rima ge Manipur governor la gane sata ge part Chief Minister to zabba patabam ne resignation patabam peso ge belesi Rajbhavan ge pegai delei Chief Minister N. Biren Singh ne pugu tweets ka rogai japana Manipur governor la gane sa Rajbhavan time tetse Chief Minister gu post ke ne pugu resignation patabam to so ge belesi pegai delei zai nakka apane Chief Minister ke chibe wang ma patana ge Chief Minister ke caretaker CM to zabungulei zaro gaidalei aiza danaik zin kevze kre bama ge lokro ko na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge Bharatiya Janata Party BJP ne Assembly constituency rex roge Assembly seat imre ko na majority kilang bangoze lu bechang gaidalei zai Chief Minister N. Biren Singh na saz aiza Marasam visited pen numak pe ne Manipur gu election ge Bharatiya Janata Party ne ngam kilang ngam mamze Manipur ge bambe Zeme mene Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi du ganam tebe go saki dilang bedelei je sale Aam Aadmi Party gu pasuite pe Bhagwan Singh man ne wang rabe Punjab gu Chief Minister ka chi betura ka zin ke ze krosrok ke te se gu lei je sale Bhagwan Singh man ne Punjab Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge Aam Aadmi Party gi ne election sapech Chief Minister tura hang je sape pe de lei jai Punjab Chief Minister ka chi be hang de se tura be Rajbhavan gi ne makje khatka kala Nawan Sahir district Bhagat Singh du lungke ka babam gi ne Chief Minister hang de se tu be jai pisilui gumje ni kahaga be bamgulei je sale zai Bhagwan Singh man ne Delhi Chief Minister na Aam Aadmi Party gu conveners Arvind Kejriwal du pa Punjab gu Chief Minister to rate se be mahange kuto ga delei zai anui hai minane chigai do bile Punjab Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge Assembly seat hacket cross na roge Aam Aadmi Party ne seat rex squeeze kana majority ngoze government ka chibe form te gu delei Naga People's Front gu General Secretary Achum Bemo ki khone zinai gzin ke ze cricket rimage saje Naga People Front NPF party na Bharatiya Janata Party BJP party Manipur ge government ke chibe pungong rai rahange ngogai je ten sap ka gulei je sale anui hai minana chigai do bule lokro ko na
Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge Bharatiya Janata Party ne assembly seat reacts rok Manipur ge palana bamge assembly seat himre ko na ngau je majority ngau de le jai Naga People Front NPF party ne assembly seat kro contest be ke assembly seat mingeu ngam gai de le Naga People Front NPF General Secretary Achum Bemo ki khone sam pogai je danai ke jin ke je kro bama ge Manipur governor lagane sata ge NPF party ne Bharatiya Janata Party government ka chibe pong rahange ngogai jai ten sabkai gu leije lesi pe gai de leije ke chule tai ki khona sa ja pa num to le Bharatiya Janata Party nai Naga People Front NPF party ne post poll alliance to le gu leijai na mai gu government ke chibe ga teti be gu government gu minister post ka gai be sunai in to ja pe ra gu leije sa leijai Bharatiya Janata Party gu government ne teti be government gu minge ine pung amge Naga People Front NPF party to ga ni be ngai mak le gu leije sa le Anui hal menane sigaira I am dui ze lokro ko na Manipur Legislative Assembly election tingkum chang na jang kai kana ge Naga People Front NPF te ke te luze ke me dui zi de le lesio ke sing dai ko chum Phuniat Assembly constituency Kasim Vasum hadai mingyo Chingai Assembly constituency Losi Dikho hadai te set Mo Assembly constituency Awangbo ni mai ringyo ko na Tamai Assembly constituency Ramganing Moiba hadai madai Ukhrul Assembly constituency Zinai ke zin ke wize cricket rimage Indian Army helicopters pepela kanribe Limbagri Jammu na Kashmir Gurage sector line of control taigane kakadia jesya delay se sale Defense Bureau Public Relation Officer go sampoga besai suize aize tingnai sangne spy pnui hang imak medu pukan ruize peta dogane leize sale zai apo patho sebe petkene pepela kanribe Limbagri kakrepe Pilot mina hangket chai di leiza mina hangket ICU 92 base hospital ge la leize defense PRO na sale Indian Defense Ministry ne zinai ke zin ke zi cricket rimai ge saze punuina court of inquiry samram bikina palam kathai zabamra India gu misal kuhumene lim hangze gedai ke lim ka ze pok pehrem ro limbagri Pakistani gu airspace lim gutze hindi te pangzi ge ne palam kathai rahang rangane leize sale Union Defense Ministry ne saze apo kuhumene lim hangze gedai ke lim ka ze pok pehrem ro ze accidentally fired loket ne sopet pe zai technical malfunction leize sale Uttar Pradesh Assembly election tingkum chang na jang kai kana ga Bharatiya Janata Party ne majority ngolu bechange Marasam poga besai suize Yogi Adityanath ne Chief Minister pakna pe tewang ra hange Chief Minister te setora Hindu mugu holy ngi soge tegule Isaac Zinke zikrum dai na kreming yulunge UP gu Chief Minister te ra hange te setegule izek chule Ministry of Health na Family Welfare and National Vaccination Drive ku Marasam poga besai suize India ka daiga COVID-19 rehu COVID seal na COVID-19 kapkani mariak palane teuze kro ha ket react na skui lag react set skui chang dais na ha chum ka nom do kapkani leize sale zai zinai gzin geuze cricket rima ge India ka dega COVID-19 rehu relang ba dos na pakana ba dos COVID-19 na COVID sil kapkani mariak palane teuze lag stroke chang kroma dai ha ket react stroke skui medu kapkani leize sale Aigena na maigu Marasam news ka loiga dele pigai sang kingani malay indu to dele